Life and Style. Times of Manipur gi Life and Style miyeng tabiri bapum na magpu adom gi host Daina PANGSATABAM na taram nokchari. Ngasi ekoi gi team na laizari ba mafam asi Moirang Philem Laikai hari ba mafam asi magtadani aduga aina huzi lepsari ba mafam asi na Rohan Philem cyclist for the nature mayam na su thoido hendok na sak khangna biraba personality Rohan Philem gi yum magtadani. So guys ngasi gi episode asida Rohan Philem gi lifestyle amadi Rohan Philem na tongan mafam singda cycle thauduna tour chatlubagi awa nungai sing adu mayam gi mafam da kudol tamjari. Masi Rohana cycle thawbagi pamjabase karam kandagi haurakibano tour chatpagi wakalonsna karmaina haurakibano haibagi wari se Rohana ihan han boina thambiyo. Angang oringai de hona cycle thawba khotpagi habit se adum han dei torokpa ada ise aigi ladybird cycle am lairame haju pausu lairi but akoi gi yum da di laitre je iro semra thamgare sigi cycle je koi kakana class 11 12 tamu pagana season cycle ne sigi cycle se sum thawbagi habit ada yam sang na thawre adai muk aigi pupu je thabak suba nomba kanbagi mana dum rickshaw gumba thawba adi imungi lai ake hani khoi gi ising gumba hon ba khotpa sum tawba adai di santhi gumba adai di har lengoi hai tar khoi farm ju tawe sigumba hon ba khotpa sum tawraga sumba thawbagi habit se yam angang oi ngai class 5 6 taming ai yam develop tawre sida improve tawgi ba stamina na ina ngasi adi tour torpa da season ri myam se ado ai long tour ai jam asang ba chatrasu adum morang nen infal ba thawba je yumna takthok traga sum adum akoi imana ba ma ni dum haunara ga thawba khop adum yawe normal cycle da chumna gi ladybird kumba captain gumba sum thawe ado aina Delhi da lek pakanda hoigi November gi date ti chapchana kaure Diwali gi hek mathang numit tane akoi Delhi sida pura smoke sina pura kup pakanda mi kanam to offices chatpa ngamna da na khoi pollution yam kana togi numit am yawe asi matam bida ingon just all of a sudden ingon da lakiba idea oi doine ada ai mayam dei khat tungan ma thabak tauge haibadi kyam kuire sigum khalakpa ma leibade but handak ke matang je matang chare na ai pollution free India haiba thim je dai Delhi den involve ho jai cycle thawrage na maina plan tawraganda 2018 gi January gi that keno dagi hauraga 6 dagi amaina hauraga 8 ta flag off tawgim ne duga sidana February gi 6 ta hauraga kana maina tha ama muk sangba right se lakebne adui makha tarak pada dum keno se koi gi right atop sum tum samda gare tar Balla mayam ama koi birure atai khra su panbiyo. ai gi janda khatang interesting oiba right ta tare khoi gi diaspora right ima gi khongul liba na asi se parental khoi gi blood relation khatang phajana na ba plus emotional integrity khoi da emotional khoi attachment porok na bai tare khoi gi chahi taret khuntak pada khoi scatter tor ga lei ba maitai chilinau mayam Manipuri chilinau mayam hai tare maitai khatang na tabi dam maitai muslim adai ti chingi chilinau mayam mas minus scatter tor legi mayam se moi mayam sibu khomjin ba tasin boina khoi gi documentary movie ma hai ba documentary movie si gi thim jina imangi khonguli ba hai seda best tau jaraga notice tour ma antak upcoming da October de hok jaraga November sangai festival ma mang da losin jage na khan tau jari adu si se manai na ai abbreviation di khangjadre aduga pabung pochangbam sonamani na mana magi luching makha da tawraga mana guidance peer ga tobi bane right se aduga sida su aina plan tau jai se koi Manipur government da si documentary se pikhat charaga khoi gi aseng bagi di complaint je si ni mani moi gi praja sing sin tawrai je khoi je moi yum kontra dang ni phudang taraga leiba mafam leiba jane Assam government asu
Assam gi mi natte habet kum intho kum tau Manipuri mi na su akoi Manipur sarkar na su Manipur de khara lap na chakre na intho kum tau mo je marak ka sarak ka sum id mateng phangbang ngam da bai tare sigum mo mayam je documentary na pasana extract or na Manipur government da pikhat chage na to ba mind to ba right ne and very exciting right amo in 2020 the all the way from India to Tokyo a Olympic games ki maina thau ge ba ya world tour right tare si full plan lai jare soi na mai pa ko soi pi ko Rohan na tungan ba mafam sing da awareness kaya ma puduna koi gi angang sing interaction to bagi khongsa asida cycle thorga satpa matam asida awa nungai kaya ma soidana thengna biram gani masida koi gi struggles torakpa nonglai nungsi thengnarakpa mayam ama laikre awa nungai se khara thambi Rohan na experience se agi first right tagi khara dum share tawjage Delhi to Imphal lakpase sidi atopa ina kino da su dum kyara na hajagamne Bihar gi experience imdi am nungai be experience ama hoigra haide khoi gi all over India sina khoi gi Bihar da leibiriba mindset Bihar si chatpada yamna safe oide amdi sound oide na haiba si experience ai cycle na personally chacharu banina mafam du daga khoi notice pu tathi tawoina tawbi ba moi gi mioi kanglup tunaga aingonda pire iba hospitality moina ga aingonda lunch treat tawbirakpa yam sangna thindok pirakpa even khoi gi hanagi ex MP hai tare haujikna khoi gi kari political party no di kaure but he is an MP Papu Yadav naga khoi da aingonda pibirakpa treatment ai handak suma Delhi da dum anmona anira komadi unazare moina pibirakpa treatment ga yam nungai jai and then obviously khoi paisa gi awa badi dum marak thengna ge sponsor yaw ngamdabagi khara dum wagi ba maidi paisa gi adugi da gi khara wagi ba dugum su khara thengna je du khara yam nungai ba touching oi ba incident ama waina aina Chhattisgarh ariba mafam du da yam aise Madhya Pradesh se wan thaba hore wan thara main ta ahum mari yak mai wan thara aise pura dehydration tawdana ai food adaptability sum ngamdaba je chaba thak pasu chasin ngamdaba wan thara sum la pajera Chhattisgarh je ai hotel amda no numini ga palle numini pan majida hotel jigi mi ji kyam phage da owner ji kyam phage da mana mai mi ge se twana loina thammaga ai seba sebi ga loi tawhale moi mi myam jana aduga pura ahing nungthin kang na ta moi mi khaidok na ga na ai gi seba to bina moi na mi je thambi adu shi thamma je aina no ngalaga hotel check out tawge na thoksarak pa matam da ju moi je paisa low gi da ba aingon ne paisa low yarak ta dana maina tawba incident khara dum yaugi ai di Kolkata da ai ATM ta hoba de ai paisa ambo leita da na matam da ngauk chat na gi ba adu dugi ai core timing do da su muk ai adu ikui da na ai tare journey ji part amoina ai do gari da chatpa khotpa adu dugi rumors ma ama santor ke basi as a part of my journey ai tare aina ai sa wan thaba khotpa dei paisa ta hoba khotpa sigum da ti ke hani mayam jina dum ai ketang na thai bi be mong tobi raga gari daga marak ta khara aina upai lek ta timing aina wan tharak pa paisa lek ta kana gari da khara hapaga chatpa khotpa sigum timing sida kogi chilnau singna tum ai gi ijat thina na ba tawba hai tare ko ai gari da lai kholi du to du gum gi image tawgi ba yum na su yam nungai gi du gum mai matang do kamai taw mo khot pa na sigum ba khara dum de war su dum khara dum thok ki na hai tare smaina thamjage experiencing Rohan na hariba khoi gi Kashmir gi khongchat tongan ba khongchat sing sida thengna ki ba awa nungai gi me akhoi nu awaba khoi gi awaba me ama struggles me ama thambiri but nungai ba mayam ama su thengna biram gani tongan ba khoi gi misak sing na mateng pangbirak pani khangde nungai ba wari mayam do adu su khara khangjage nungai ba experience sing si mayung da haja tar gadi akhoi gi aina entire tour myam se salapa matam da maitai chilnau Manipur chilnau thena bum pham jing da di yam top pa nungai ba experience yam phangne kai gi no ar gadi lam yam sang na la pe khoi tase na ngari cha da di kan da maitai ma sang ta ne aduna maitai thengna ga na ngari ga cha ba phangni ngari yaw ban sang cha phangni da harau ba adagi dum home feeling lai bai tare maitai lai ram pham jing isa da yam home feeling lai ba adagi yam comfortable oi ba yum da ra boi da ning ba ade ai lai ga tab du moi dum pull up as a mass soina ga moi cham chani chahum dum punchil laga dum pun ba function ga to bi ba ade yam ton pham da maitai ma cha ma yam na sum yam okpi ba yaw gre si di yam nungai ba experiencing gi manung da chale aduga keno khoi Gujarat su yam unavoidable circumstances ama thoki sigi numit sida su maitai la ga na ngon da support to bi re ba maitai la ga na du numit su maitai na mateng pang bi ra kan da incident to mo yawram bagi ketang ngai di relax soina handle to bangam gi bane aduna
ꯃꯩꯇꯩ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯔꯣꯍꯟ ꯁꯥꯏꯀꯜꯒ ꯊꯧꯔꯤꯉꯩꯗꯅꯦ ꯅꯣꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯅꯣꯡꯒ ꯀꯟꯅ ꯆꯨꯔꯛꯑꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯀꯤꯕꯒ ꯐꯥꯎꯔꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀश्मीꯔꯗꯩꯅ ꯀꯟꯌꯥꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯐꯥꯎꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯖꯟꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯤꯖꯟ ꯃꯔꯤꯃꯛꯅꯦ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯁꯤꯖꯟꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯀश्मीꯔꯗ ꯂꯦ ꯂꯗꯥꯛꯇ ꯄꯨꯔꯥ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ ꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯊꯔꯛꯄꯗ ꯃꯅꯥꯂꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯤꯟꯇꯔꯅꯦ ꯂꯦ ꯂꯗꯥꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ oxygen deficiency ꯌꯥꯝ altitude ꯋꯥꯡꯉꯛꯄꯩ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯃꯦꯇꯥꯕꯣꯂꯤꯖꯝꯁꯦ ꯆꯥꯅꯔꯛꯇꯕ ꯑꯩ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯌꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯧꯔꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ extreme hot ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯦ 45 46 ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯃꯟꯁꯦ almost like ꯖꯨꯟ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯞ ꯇꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟ ꯈꯔ ꯂꯥꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ somewhere from Gujarat ꯇꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯣꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯪꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯁꯥꯔꯗꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯋꯥꯏꯁ ꯊꯥꯒꯠꯄꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯅꯣꯡ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯧꯕꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯅꯣꯡ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯧꯖꯤꯟꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯦꯅꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯁꯝꯃꯔ ꯁꯤꯖꯟ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯦꯔꯦꯂꯥ starting from Gujarat ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯇꯨ ꯀꯟꯌꯥꯀꯨꯃꯥꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯨꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯪꯉꯒ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅꯁꯨ ꯅꯥꯕ ꯒꯣꯋꯥꯗꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯅꯥꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯀꯟꯌꯥꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯌꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯅꯥꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯣꯟꯐꯥꯎ ꯁꯨꯝ ꯊꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯇꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯚꯣꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦ well interesting Rohan awaba nungaiba kaya ama si puduna awareness mayam ama tungan tunganba satrasinga interaction gi khuthangda masigi mahausi Rohan na puduna laklabani koi pumna magna masi sauthoksai Rohan handakta yam recently oina Rohan si youtuber amo oina su mayam na thoido hendokna khangna bire recently ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯨꯡꯗꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯔꯣꯍꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯄꯤꯡ ꯍꯦꯟ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯕꯤꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯨꯡꯗꯨꯡꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯔ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯂꯥꯏꯛ ꯐꯨꯜ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯆꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯝ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯔ ꯑꯣꯚꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯤ ꯁꯔꯠ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯗꯁꯦ ꯍꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯤꯒꯠꯆꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯪꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯍꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯗ 4,000 crore ꯊꯥꯗꯔꯛꯑꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯏꯟ ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯋꯦ ꯄꯦꯄꯔ ꯋꯥꯔꯛꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯧꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ 4,000 crores ꯃꯅꯨꯡꯗ only 10 crore ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯁꯤꯗ ꯑꯦꯟꯇꯥꯌꯔ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯁꯤꯗ ꯁꯣ ꯔꯤꯃꯦꯅꯤꯡ 3,990 crores ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯍꯟꯈꯤꯕ ꯍꯟꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯑꯝꯇ ꯅꯥꯠꯂꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯂꯧꯊꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕꯩ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯅꯪ ꯆꯦꯡ ꯑꯃ ꯍꯋꯥꯏ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯂꯨ ꯄꯥꯡꯒꯦ ꯆꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯦ ꯁꯤꯅ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ MLA ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ MLA ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ प्रजासिदा कमायना सिगुम्बगी स्कीम मयाम से मोइदा फजना बेनिफिट्सिंग से फंगनगनी आइबगी awareness सिनी या मरु ओइसन खले दुना सिसिगिसु awareness आइना तौजाइबसिगी पार्ट अमोइना इ प्रजा मयामदसु सिगुम्बगी बेनिफिट्सिंग से माइना खंगनगे अबगी आइ प्लान लेजै रोहन अदुबो अखैना खंगजनिंगलिसि रोहनना पाइखत पिरिबा तोंगान तोंगान बा awareness campaign ओइरसु हौजे हौजिक लाइफस्टाइल गी मनुंग चना रोहनना हाइबिरि सात्रगा उनाबा तोंगान तोंगान बा ड्राइव सपिरि मसि मपुंग ओइना हुजिक कन्ना इन्वॉल्व तौरिबा इशू सिंग से करम करम बा मखल गी awareness सिंग ओइदोरिबनो हाइबदो रोहनना थंबियो हजिक कन्ना आइना तौजैसे वर्क कल्चर से नतबदा अखोगी प्रजा लैता लाइरा हाइतारे याम कन्ना हंतक आइगी सिगी टी-शर्ट साइक्लिंग फॉर ह्यूमैनिटी जे आई टू साइड इन तोय पोच साइक्लिंग फॉर ह्यूमैनिटी टी-शर्ट सिना मॉर्निंग द लॉन्च तौब चतपा प्रमोट तौब चतपा
ꯁꯤꯁꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯏꯟꯀꯝꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔ ꯂꯝꯁꯥꯡꯗ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯛ ꯆꯠꯆꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ रोहन से ngasi mayam gi ko akoi public figure ma oire ekoi lebak praja mayam na su rohan bu support tawduna lakli support su tawki gani adubu cyclist na taba future plan da rohan se kari thabak thoram sing paikhat ke kaina ka dikhan bi bake हौजिक फाउबगी ओनती आई प्लान से आई डाउन द लाइन समथिंग 6-7 years कुम दिस माइना साइकिल अवेयरनेस कुम प्रोग्राम अचौब खरा तौरगा इंटरनेशनल टूर मैम चलगा आई अदम लौसिंग तानजनबा अदैदी एक्सपीरियंस तानजनबा दम तौगेन खले अदो दम अतोप लमदा तौनबा पॉलिसी मैम ले कोई ECA की थ्रू दगे दम स्माइना कोई प्रजा की सेवा तौब मैम जो कोई सरकार ने थौ पीबो को पतु मुझे ले हौजिक फाउबगी ओन थबक तदी क्या दे फोकस पीद्री साइकिल थौबगी सिगी mayam na ngasi khangnariba rohan gi platform se oiram da bataraga di karamba makhal gi profession da koi oiram gani kaina khanbige aise jagoi isai je yam hayaktra ju isai gum yam ngau film jam ngau re tare ado aise isamak se 2015 da manhunt 2015 gi manhunt keno gi memes department gi MU gi 8 second runners up tajagi the showstopper oina do event khara da sum chacharu re ase mai dai je film lom de am ngau mi ne film star ga oge khamba hero kum khamba imung siga di channel gi da bai tare ko family siga de ko family siga chana da mina je sum film lom da in maji ya gi da ba adai ngon da su kino tau da ba de phau gi da bai tare sing na ha kan da tau dam tau ning gi ba aduga dum ngasi dum ishwar nai tare atop lambi ma da sum smaina dum praja gi ona seba tau na som noi ne ilhan bi ne mai tamja rohan se cyclist ko cycle thau di yam khoida bi re thobiri sports atai sports sing hai tare kari pambi bage yeng bani khangde or involved tobining ba hai tare ai je cycle thobana tab je marathon chen ma khopa jin khara pame long ride kumba long ride je haina mina long run chen ma marathon kumba chen ma khopa si sum pam jai daidi dum yeng ma khopa dana dum football dum thawai yauna dum football yam thawai yauna dum yeng ma chinge aduga dum akhoi cricket kumba jin khara ti sana jare du yam henly sana but mainly ai di ama tawgi bita dum ama tawba kangu ne dum chen ma ga thawba ga je sida dum anam loi enjoy ga ai gi yam no ai je rohan yam na hangning bo hang mamuk lak sare rohan nga sa haibi ki ba matam da rohan si cyclist oiram draba taragadi film star si yam ngaujai oiningi ka haibi ki supposing that rohan is a film star of Manipur rohan si a fawba Manipur gi film actor makhakni actress hom dang thambiu rohan na ko act tobining ba ai bala soma ko adagi medha soma bala and medha haiba koi gi actress ahum siga ko act tobiningi haina thambiri rohan makha satha jarak poina moving ahead yam khangjaning li si rohan gi motta rohan gi wakhalon da fashion sense hai si kadai waida kaugani natraga karine kaina khanbi bage ai je habu yam chuba mi sing manung da ama challe na ai isana khanje ba aduga mayam gi miyeng da tare ngasi bawo da ingon da habu chui hai je it's a very rare number of people telling me because they take my habu chuba into a fashion oina ugre ba ai ron jam na rough oiraga mana am rough oira laga mon da formal ga takshala ga fashion am ta gi ba ingon da ai gi dress style je ai anam da formal jam chelaga ingon da grooming je lai ta ba chinge ba sam hatana naptana taidana tawje ai tawgana mine irugo chalu jaraga dress am chelaga dum nangana perfume khoi kapje dum chengi ba dum mine ba but I get roughness I thought I na rough oiba keno character se some people see me as a fashion koi gi maitai gi maitai chanura sing hai batare makhoi na ga tawthorak pada moina tawgadaba fashion hai tare rohan yam pamjaba tawhaning ba karam makal gi fashion tawraga di khoida jagani ha ba do rohan da gi khangjage na aina sum maitai da sum kaino taw haidi nupi sing da sum aina sum focus pijaning ba je western fashion jo tawba ka shukai de tawraga su maitai market am orthodox oiba phanek satna laisa namna thobik sabak taw hai bana taba kitang koi gi kai hani sakchu se tak ba yana na ba at least muffler am tangbu yan ba oraga su koi gi salai taret ki or ni koi gi maitai gi sak tak na ba yana ba fashion je ko fashion je taw matam na sumai sum koi gi maitai gi culture me am sum uthok pa yana na ba mong da fashion je taw haning na maina ai thamjai rohan makha sathajarak poina rohan nga si oriba rohan gi platform hai tare mayam na su khangbiri ba mayam na nungsibiri ba se masi family gi side gi di soidana support tawbiram lagani so besides family and friends mapung oiba credit se kana da pibiningi rohan
सी मैम से मतमदा इंगोंदा दिल्ली दा और अचौ चौबा मफम सिंगदा इंगोंदा पॉजिटिव एनर्जी ओना बूस्ट तौबिगी बमी इंखत पिरक पमी हाय तारे को आई ओना बूस्ट तौबिरक पमी सी दा ओना आई क्रेडिट पिजागे आई मी दुम मोय तारा मुकुन मुकुम दुम लैरी when the whole world was against my decision of riding all the way from Delhi to Imphal, like there's like 10 to 15 people, they gave me this positive energy and pushed me up and, you know, made me to do what I'm doing now. Although asi aina lepsariba aidi taijariba aigi oriba film ro onje at least sumaina mayamanda saktak bangam jagli ju moi mayam duna aidi oithoina khanba mayam je moina oithokani na maina positive energy boost tobadagi ai ngasi sigi phibam chi yaugai ne main thamjage. Moving ahead, Rohan ekhoi gi show asi life and style Saturday khuding gi ekhoi na show asi kudol tamjabani viewers sing nasu ngasi gi ekhoi gi personality asi Rohan Philem the cyclist mayam na khangna birabani aduna Rohan gi lifestyle se tum hagolak padagi na loiba phau se kamaina spend tawige besides cycling haiba tare madu soidana khangningamgani so Rohan gi mapung oiba lifestyle se karino ai asing maidi hajik की ओइना हंतक की अतेन मतम जी आई लाइफस्टाइल हाइजो तारदी एक हवट पगा गाड़ी थोंग गदम सखिबा प्रोग्राम से ए हौबदे लोइबा नोमई प्रोग्राम हौ मरी चचरुबा अगुगा नुगाना हला सक्सागा तुम सिखकनेबा अदो आई खतंग मचा ताना हाइजरबदा हजिक से आइजा सोशल एक्टिविटीज मैम सोशल वर्क अदई सोशल कोर्स मैम दसु सरुक याजरी बनिना हरन इवनिंग से कोई इम्फाल दा जेब्रा क्रॉसिंग की कोई ड्राइव अमा हाइब तारे नियम चुमना जेब्रा क्रॉसिंग से कमाइन सिजनगनी दुगा मयाना जेब्रा क्रॉसिंग की मथक तक खामना खोतना तोय म्याम सिसी किसु मथक ता तिमाइन मुफम तंग मणिपुर दा यान ताना अवेयरनेस अमा हाइ तारे सिसु जुम सागत चनिंग बाय तारे सिगुम दुम खरा माइना तौरगा लाइफस्टाइल जे हजिक फाउगी ओइनादी दुम आइदी हौबने लोबा फंक्शन तो कोनरी ना माइन थमजे. Moving ahead to the next round, kitang interesting oiba, entertaining oiba wahang khar dang lakchage Rohan si cycle di nungti gi thoramagani haktang oiraga suka, but besides these kari enjoy tawgi have do khatham yune hobby sai tare. Hobby se ai se isai dum phajana se ai dum platform khara awang dum yaujarore even pan India yaujarore ai isamuk se dum gospel unplugged singer ona dum laijabane. Rohan na khwai di pam insang ani haibi amana veg non veg te di ai se dum chicken dum pam dum chai duga veg ta har di khoi Manipur gi iromba ai ta seng hantak isa nungai te na je ai iromba gum ngari ngatai cha da bai ne ba jani sang na lapada sa nungai te je ngari cha hau da bai duna सागी लोकल क्यूजिन है बता रहे सिगी कोई इरोम्बा गुम्बा सिदी हम पामना दम ओके तो करम मखल की इरोम्बा नो क्वाइट की खोइदा जरी कोई मोइरांगी ये केनो से लफू इरोम्बा से Rohan last oina koi gi ngasi gi show si life and style TOMTV na khana na Saturday no meta puthok jabani so Rohan ngasi ekoi gi episode se da sarogya bibasi Rohan da kari phau bi aduga ekoi gi nungsiraba viewers sing da Rohan na public figure moina kari pausel message kari pukning oiba warol thanbini ngasigi TV show life and style na lakpira ka sumaina ai pukning oiba warol khara extract to bi ba ai life and style je maina keno to bi gi nam ta ngam khale dan tha chari ai prajada message pijo na ai ngonda ai bi taragadi hojiki Manipur gi leiba train hai tare as a public figure amoin ai haijarake aduga micham amoin so haijage khoi Manipur da hojik work culture je hogle horakte hai badi ya roi Manipur da jik work culture jam kana hogale so I'm not speaking from a personal angle but as a whole for the whole community of Manipur gi haijara kanda work culture jam kana smaina improve toringai timing sida अखोई मसेम सिदना लेरगदी तसेंगना अखोई मसेम जामन अमा थांग यानसिना लेरगदी तसेंगना Manipur चाखटपा पोरा अरोय ngरang na handa actually नाउ खरा समाइना चा योनजादना कुमुक काप थादना कनो तौदना थोकचरी म्याम नो हेक पब्लिक अटेंशन ताना नमनी ममिंग चनना हेता हाइजिन बिबगुम्बा खराना थोलागा तौबिरिसे अदन सुमाइना सुम दी सिगी डिमोटिवेटिंग कल्चर जे लैरि गोदी तसेंगना Manipur da thi आइडी यम वाना थोने हेतारे खोइ जे इनखलक न बहतम दा अना अमना काप थाजिला जु अमना चा योनछलकपा अमना चा योनछला जु अमना चुहिंग सुमजिलकपा सुमाइन सु मथां तौगा वकल्चर सिंग सम मेंशन नरागदि खोइ सोइदनमकि चाखटपा खुनाय अमा पोरकनी ना आइगी थमोइदा अंजेदुना खोइ Manipur gi प्रजा सिंगदा आइना पिजनिंगबा मकेनो से मेसेज हाइतारे रिक्वेस्ट हाइतारे इट्स नॉट एन एडवाइस बट रिक्वेस्ट से खोइ वर्क कल्चर हौगलेङै टाइमिंग से वर्क कल्चर सिजु चाखटनम तौसी प्लस demotivating culture अखोइ अमना अमा सिदनरगा अमना अमा यंगथिनबा अमना मै असोइबा थिबसिसु टोक्सी ना ai मैम दा ai माइना ai पुनिंग gi warol nei thamjagi Rohan yam nungai jai ngasi ekhoi gi TV show life and style asida sarogya piba Rohan gi mapung oiba life and style aduga cycle gi tour chalu bagi awa nungai kyam amasu thambiba
aduga ngasi mak Rohan na paikat piriba tungan ba awareness campaign sing hai tare involve oi biba sing se tung da su tung koi na hai tare kui na mayam gi seba tawba ngam Rohan na ningi ba sing se soidana thungbo oi biu hai ba wafam ase TOMTV gi mai kai dagi Rohan gi mafam da thamjari. Thank you so much for being a part of the show. Rohan, all the best. Thank you. Pukpashibagi marakta harau mathoi ka halle kaya dasu nungai halaba nopagi marumsu kafalli natraga nopagi marumda kapalairi punsi ngakla punsi nangi ithak iraina wari kaya puri nangi ithak iraina wari kaya puri pukpashibagi marakta harau mathoi ka halle